yisumbuye wanjye turi kubakora neza. Akazi byagoranye, harimo abarinzi benshi cyane kwezi. Ndakwizeye kabisa, akazi ugakore neza kandi icyo gihe ugikure mu nzira. Wametinze shoka abana babakuye mu rugo. Abana babakuye mu rugo ntabwo metinze shoka kabisa. Okay, nari akazi gakurikiranye icyo gihe nshaka kugikora muri uwo murenge, numvise ufite ibibazo. Gusa gira vuba unyoherereza abasore babiri bo gukirininga ahantu nanyuze. Abasore bose nawereze ku migo n'ubu ndabona abandimo akazi. Gerageza urebe kuko hanadego cyane gusiga amanduje. nukurera umwana nugutema nimba ari ukwahirira ibintu byoroshye cyane. Nashobora gukuraho imirambo iyo gitsina gore aziko harimo miliyoni 2. Umuntu ari hese Sitani ko mugaruka miliyoni 2 uri kuvuga umbe ngo aka kanya no guhita tuyakorera akazi n'akahubu. Nasi nabwo se mwabyumvisha. Oya tubwire miliyoni 2. Ni miliyoni zingahe? Miliyoni umuntu tugiye kwica n'uyu. Oya n'uyu. Nanaga ko kazi kanyu. Tubwire ahubwo mabuja. Nanaga ko kazi kanyu naho yagusukura imirambo. Nako yagusukura imirambo. Twagiye ahubwo we turangire location urimo uramagana mabuja. Urimo uradutinya. Mumva mwiteguye murashu. Turi ready. Ahubwo twire ku wa mbere twe ku wa. Ahubwo twariko birimo. Oya nta muntu wadukubise. Okay muze tugenda. Ubundi nge nitwa uyu ni komando nkabakabutura. Twarakubise bagiye. Muri hano gukora iki? Muri muri. Twebwe tuje gusukura. Baje gusukura iki? Imirambo. Asenga amahaguruka. Mbona muri ibigori gisa. Oya. Gabutura.